Kwiragwo kwirirwo tikuo kunengerwo. Aya ni andu aria maingatirwo kuma mutitu wa mau ni thirikari miaka igana ina mihituku. Na ona thengia yao kwirirwo ati ni makuheo mbeca o undu mwe na migunda, thirikari ndeigana kuhingia kirikaniro kiayo. Undu uyu riu ni utumite matua itua irumu ria kunyita mbaru mwahu wa NASA, makiuga ati thirikari ni matiganiirie. Kuhitukira mwaria wao Bernard Sang, thirikari iciragia uturo wao riria kambeini cia kuhiriria na thutha ucio igacoka ikamatiganiria. Mulikuja in full force together with the Kenya Forest Service, mukatutoa sisi kutoka ile mahali. Na Mheshimiwa Deputy President, uliongea vizuri ya kwamba mulikubaliana na viongozi wa Narok. Umwe wa aikari ya Philip B ni ugete mari na mwihoko angekorwo no mathurere la Odinga ahota gukorwo akimateithiriria kugacirithia miturire yao. Oho ni maugite ate ni makinyite muthia na mwihoko wao wothe uri ngwataniro-ini ya NASA. Tuko na makitambulisho kweli, lakini leo kura yetu endi Jubilee. Sisi tumeingia pande ya NASA, lakini hao watakuja kutuona, lakini ametuona sasa. Kwa hivyo tunaomba Raila atuangalie mzuri. Tumeamua ya kwamba hii serikali ya Jubilee kama ameona kana kwamba hawezi kutusaidia kwa lolote lile, tumeamua kana kwamba hata serikali ya NASA ije itusaidie. Mwenaine wake Joel Kosile oria ni muikari wa Narok augete gutiri uteithio ona uriku mamukirite kuma kuri thirikari ona thutha wa kugia na cikaro na honge iria ciagirire. Handu-ini ha Kameme TV mohoro Gitau, njitagwo Njeri wa Kamonye.